kia mega lisa na ang kamato lisa na bola na nabita na yakia tapere bawa cedi tapere makasarato pa ditalla yal hash tapere dota tanah tapere pada ya karpe mega balu magukwe na puji ibu-ibu na koleksi cek di mimelo na lebaran kita pere 5 persiapan na makanya 3 rupa na taroy ganai 2 minggu na sulesi ganai 2 minggu yaro na bita cek di tepa mita pere bolana tapere makasarato pa tigi monro na lebak korilala bolana na yaro bolana na bita de gaga tehele na komitanay na lebak iterogare kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di alhamdulillah di umatnya syukur lagi. Tigi pale mon romatin ro nabita. Maka dean reguruta Imam Tirmizi yero nabita kasorokna oli onta. Jadi ibu-ibu puramanan itu mita onta. Biasa di ko kampota kong katomak gere sapi nale roli na narakoi tapi de na pake matinro na pake mini buat genrang tete ko masiji makukwe de na gaga yero nabita ko pure magere onta iya na ro oli ontai nala narakoi iya na romatu na lebak na matinro ni ko yasena iter makede gaga kau na kapan mana seni gaga syukur kidi alhamdulillah riolo kau ipake mi buah kasro syukur kidi riolo kau ni buang kalungat tawe emaku ke de nagaga kau desi na laku kakau emaku kue sprimbe ye memotona buah ko lupa kita lita kimen reloyasa tanranya menaro ko angka tahu matinro ape dota napa ke napa na mau sedeno le matinro rapi ele tapi nabi tak matotin rona padal iro non re matinro nabi ta akko miyasena oli onta yero den renarakoye supaya naseng iro mapeca-peca toy na seddi nabi tak maka dan reguruta Imam Tirmizi terkadang lawis sapa palapakaroma padek gaga palapakaluku koroka apa jadi palapakaroma nala iya narona tetu kumancaji sabu ni iya naroma atu nataro napa natongko denre oli onta kone ruyase nama tinro peca-peca ni makwa meru kehidupan nabita tu jak kamat asai makadelewa nyaman nabita tinrona menyamat tinrona na yakia alas tidurnya tidak seperti yang kita bayangkan oli onta kau-kauna palapakaroma na tetu nalang yalu na tetu kuma cabu-cabu ni iya naro na lebba napa na tarui ya sekna dinre yero oli ontai kone rumatin ro nabita angka sewa waktu sini na masalah lebih ki panguluta Umar bin Khattab tameri lalak bolana nabita sallallahu alaihi wasallam na yero nabita waktu silalona moto nabita na ipoleiwi ripanguluta Umar bin Khattab penuh mana mau pakasi pilina madake mana mau pikasi pekko ni carana de na madake kasi na sabak ko matumirun linna madake kasi mau pakupilina de na sedingi panguluta Umar makdunu ikasi we matanna panguluta Umar mitay mas sinyawana mita nabita sallallahu alaihi wasallam maka day panguluta Umar bin Khattab na podangi nabita maka da surona Allah Ta'ala manang kamana taule panrasa-rasa ya leta
naidi na tahu kami nan ripojin na pong Allah Ta'ala, tahu kami na suku pagkasiwiyat ta lo ripong Allah Ta'ala, tahu lena pan rasa-rasa leta makwatu, matinro ki penuh kasih pilita, na yirona serajana Persia, rajana Romawi, manya memana tinrona kuistanay. Magi na dito milo papada leta Yerumanay. Tangkalingay jawaban na nabita sinin na masalah malabiki. Magkada nabita sallallahu alaihi wasallam, Umar, seandainya nasa melo ka manyamang elo ka papaday si bawa rajana Persia, si bawa rajana Romawi magampang. Cica mak bawa milori pong Allah Ta'ala pasti naringa. Nayakia nasa de pasatona nasa ya makwe pasamatoy nasa rajana Romawi si ba Persia manyamag ko istanay matinro magkadaaga saba na usuro na pong Allah Ta'ala nasa panguluta Umar magkada nabita sallallahu alaihi wasallam nasa bairo nasang ujagala de ajak kamamatu ang kasewawatu ummaku tuoy rilino iyehe na mapedi tegani nasa monromacui. Coba saya tidak bisa membayangkan nanti suatu ketika ada umatku mapedi ekonomina, mapedi papeda linonar ya rengri pong Allah Ta'ala tegani nasa monromak kita. Koya na ita pasti dena pada-pada. Tapi nareku mapedi matoka. Nama kita ya rumah kutu mapedi maka de pasti rilalang atinna alhamdulillah pada muka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Maka naritallai Nabi ta uswatun hasanah. Nasaba tania persoalan akhirah bawangi yulle macueri na yakia persoalan lino angka mato contohna poleri Nabi ta untuk di mana. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali kita sebut namanya, yang setiap saat kita bersalawat kepadanya. Beginilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha angka sewa waktu ya Aisyah matinro nabita naita na yakia mausay den oleh matinro nabita pura si balik kanan balik kiri si Maga na mause nasa bayar din rin onroy matinro tanya kasro maka na mause nabita. Jadi ia rupa mulut ta Aisyah. Malam berikutnya secara diam-diam malay kain napairo kenge na lepi-lepi napanataru kuyawanan nange iro tapere oli na nabita sallallahu alaihi wasallam. Dia napodangi nabita. Jadi dia mengambil kain lalu kemudian dia lipat sampai 4-5 lipat baru dia letakkan di atas karpet kulit onta itu tadi. Matinroy nabita ternyata memelak de tinrona. Subuh manina moto. Dena sempak moto mas sumpah tangga benih. Napodan ni pangulut ta Aisyah maka da Aisyah. Aga na sepura mugorengi onraku matinro barangka kapa mugorengi. Aga pura mubugokangi ro. Onrat tinroko. Maka dah mage usurona Allah Ta'ala maka dah manyamalada na setin roku gara-gara manyama dewu moto masuk pajat tangga benih nataro. Maka day pangulut ta Aisyah memang usurona Allah Ta'ala ure nasang utaroy kain utamba-tambangan kain supaya mapeca-peca ita sedih narikumatin roki aga nasa pangulut panabita sallallahu alaihi wasallam. Aga nasa kira-kira ibu-ibu kira-kira ko hindi makwaro tayo talakay ta mause tapadecenge onrat tinrona namama kira-kira aga napodangi laketa. Terima kasih ndi
Iter tapi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam napodangi pangulut ta Aisyah makkadalo ko malayna sengyaro alaywi aja na samutare kuro alaywi makkada pangulut ta Aisyah mana kamelo yalayna makanja ni makkadadi alaywi nasa apa kong katerui koron ruana de itu lemoto masuk pajat tangga benih alaywi nasa yalay apa boleh buat Pak Nabi tak makkada alaywi. Kau ini tidak mungkin maka daki alai, paling maka daki tambai pi. Tapi Nabi tak maka daki alaiwi Aisyah. Nasabak ku memelak dai tinroku, deules sedih mewai alaiku mau to masuk pajat tangga benih. Dewe lo gara-gara tinro manyaman nalaba yero sumpajat tangga benih. Yero idi paslan nilaba sumpajat tangga benih yang penting mamma tinro ta. Kau perlu pasi laba ye sumpajat suwe. Maca to wije makukwe maka dia na magagalaba sumpah jasubwe o di moy kada yang penting dia isengi dia isedingi maca itu Nabi begitu Bapak Ibu sekalian nalai suruh malai Pak memang tu ibadana Nabi ta komelo ki macueri si panrasa ki silanda ki macueri pada ibadana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ibadana Nabi ta ilalanna siwanni bawang atau riwanni bawang minimal telu jang ibadana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Biasanya 6 jam maksimal 8 jam. Ide makurang itin rota ko 8 jam. Ya macenne pak kita ina reko telu jam itin rota to moto. Ya to si Nabi ta minimal telu jat ibadana rilalanna wanni dina matta mangaribi si bawa isa. Yana to namak kada pong Allah taala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Majapui puammu Muhammad naisangi makadai ko moto ko di sepertiga malam pertama, seperdua malam dan sepertiga malam terakhir. Ko sepertiga malam pertama berarti arwa jam. Nak ko sitengah berarti 6 jam. Ko sepertiga malam terakhir berarti 3 jam. Angkana tomate makadawi yeru nabita magala matu pale mak doja pada muki tu pale nasa nabita pedi magala matu mak doja pada ki magala mak doja tapi lengi dena pada jamai dengan nama kuar magala matu ki di mak doja bahkan si tongan na idi lebih magala pi mak doja daripada nabita paya nabita matin rumah. Jadi kada de matoto matin rumah pamula mengaribi narapi mubah matanna sekwele. Cuman masalahna lemmi ijamah. Lagi pigau coba bayang ke koni ki makwar tu beribadah berarti icau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 jam 6 jam 8 jam. Mari kita bersalawat kepada Nabi Bapak Ibu sekalian. Tak perkenalkan ya tak lori Nabi ta. Mari kita memperkenalkan diri kita kepada Nabi. Mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan kata-kata. Maka depan ritai salah satu bukti kecintaan seorang umat kepada nabinya adalah memperbanyak salawat kepadanya. Maka dia upuji Nabi tak aga buktina pamigay wi salawat tak. Maka da penting kay salawat pentilad tapahan itu angka cek di kisah narampengan ni Andre Gurutta Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
maka dayiru riolo ang kasi ditau katulu-tulu irilalat tinrona manippi wirilalat tinrona yero narampian reguruta Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali katulu-tulu inasir rilalat tinrona siruntu isibawa nabitta sallallahu alaihi wasallam yehela potawe siruntu isibawa nabitta rilalat tinrona nang kaya nayakia de nang kaya waya dari nabitta sallallahu alaihi wasallam de nang kaya waya dari nabitta maka di nala potawe na podangi nabitta maka da osurona Allah taala magina senade tumelo mewa ka ada bukankah semua nabi itu mengenal umatnya satu persatu? Maka Nabi tak memang semua nabi pasti mengenal umatnya satu persatu. Maka dia ye umatku mana ngi mati ni lapoto maka damagi paling ada itu melo mewa ka ada na iya na umata aga na sa nabi ta sinina masalah malabiki maka dedena suwe waki ada nasabak de wisengi manakah nasa de tisenga maka dapat ko na secara na wisengi na de nang kata rampe-rampe asaku yero nasa nabita bagaimana mungkin aku kata Nabi mengenal engkau kamu sendiri tidak pernah menyebut namaku ya natu nama kada nabita tahu kami nama sekke tahu kami nama kikiri iya naritu tahu nariko nang kalingay asakku irampe na de nama salawa lauria makanya kita bersalawat lebih banyak ina hikumelo kie mapiseng yaleta lori nabitta perkenalkan yaleta lori nabitta as-salawa ki mega lori nabitta engkato makada aga je gunana salawai ya megala da gunana salawat wong Allah taala lagi masalawa malaika lagi masalawa maka nama kepong Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aga salawat na pong Allah taala lori nabitta pamasena sepanritay aga salawat na malaika lori nabitta istighfar na sepanritay aga salawat ta idi umma na lori nabitta perilodoan na sepanritay Naku ilo doang ng nabita pasti ero parilo doang ng lisumatolo ridi iya natu namak kada nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara cicangi masalawa ipong Allah taala lo ridi ke-10 nawarin ni papedali mega na mudahkan ni urusatta nawarin ni kesehatan, nawarin ni adisi-disingan, nawarin ni agalakan, nawarin ni hidayah untuk senantiasa mabetta ritujunna de cenggi. Yamanan naro. Yang terakhir, toma-toma labiki salah surah malabiki yang karya masyari pun Allah Ta'ala. Nabi itu adalah orang besar. Nabi besar itu biasa yoki peringatan maulid Nabi besar agan nama raja nabita kebesaran Nabi itu sesungguhnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pangkatnya tinggi tapi bukan karena pangkatnya yang tinggi itu membuat dia jadi besar. Aga pali kebesaran Nabi sitongat-tongan na iya narito na saba ang pikidona akhlak na itulah kebesaran Nabi. Nabi adalah seorang pejabat, Nabi adalah seorang kepala negara, Raisud Daulah,
Nabi adalah rajulun siyasi, seorang politisi. Nalamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jabatan-jabatan ini sesungguhnya bukan ini yang membuat Nabi jadi besar. Kebesaran Nabi bukan gara-gara ini semua, tapi kebesaran Nabi sesungguhnya karena akhlaknya yang begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yenaro ala birenna sitongat-tunganna na punay na bitta. Kana khuluqu Rasulillah Al-Quranul Karim. Nayyaro akhlakna na bitta iyanaritu akorangi. Pumelo ki misangi maraga ang pekedona na bitta. Maraga akhlakna na bitta ako ni akorangi makita. Makana anak-anak ta perlu to ipatuju untuk si mata mapatulo mangaji. Alena guru ta denre utanay makad alhamdulillah tetap mato koy di belawa ye ang katahpista. Bahkan ya cabang sekolah As-Saadiyah paling banyak di Belawa, lebih nasa 30 ka. Alhamdulillah. Yan naruy di ala sukuru ke masyarakat ekwe nasa bairo agamay mapamula guru tak meriolo na rapi magkukoy dan akan seterusnya insya Allah ini akan senantiasa menjadi pusat pengkajian Islam. Macaki mengaji anak tak. Paidi tomatuai dia itu gaga irenuang wija-wija itu bawang irenuang baca sanga dia tomate nang kamu wija-wija macam mengaji berarti kamu itu milodoang ngi agatona narikomega wija mate ki matu na de gaga misang milodoang aga na dikasih aga na patujung mega tahu berhasil mana nganakna matan rimana pangkana tapi cek di bawah kekurangan mega anakna matan rimana pangkana dega gamis semilo doang yang itu matuanna magai dega ga baca Quran dega ga baca Quran koni roidiro mak guru ki anak-anak tak apalagi makukwa. Dengan begitu insya Allah kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah orang yang berpangkat, orang yang tinggi pangkatnya. Tapi bukan semua itu yang membuatnya menjadi besar. Akhlak nasimata. Dan salah satu keistimewaan Nabi maka depan ritata memet tu Nabi tak tomatan repangka na nayakia yero pangka na denang kanapatame rilalo bolana. Makana ipoji wikori keluargana. Natama bolana nagatung yero pangka na kusaliwo bola. Ipoji wiko keluargana. Ipoji ni ko anakna. Ipoji ni ko pona. Nasaba yero pasti benena rumah kada angke lakeku dena makada angke punggawai. Pako makadengke punggawai na beneta makadengke punggawai pasti mi tahu itu ya ko makadengke lakeko jadi ruidi to angkaya nutta alhamdulillah to syukur maraja nasaba matan rima to pangkana nabita ne kikolo ki macuri nabita yeru pangkata tagattungi ko saliwo bola kolo ki tama bolata supaya dena mi tahu indo anak ta mitaki dena mi tahu wija-wijata mitaki dena mitau opo-opo tak mitaki. Nasaba ko wija-wijata pasti magkada engkay ambokku. Engkay bapakku. Ko opo tak pasti magkada engkay nenekku. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah toma-toma lebiki salah surah malabiki yang kesampai rampe-rampe rilalanda yihe wa nima barakae. Bersyukur Umar Raja secara pribadi saya berterima kasih kepada Lena Guruta yang telah
berkenan untuk mengundang saya datang ke tempat ini. Upodangi ro Ustaz Haji Muhaimin, maka dekat mana kaya nauli guruta Haji Anwar Sada, nang kemana ni kro ke onropan rita, ya maka de papikie, idza wujidal ma'u batalatit taharatu, nakko engkawai batal yero taharah. Ay idza wujidal ma'u batalat tayammum, nakko engkawai batal lima tayammum tawih. Batuan na unropan rita melo ilokai. Wah, tanda-tanda sa di papinadinge. Tapi magkaday Ustaz Haji Muhaimin silaturahim nasang Ustaz ka, alhamdulillah. Iya na tu jaji. Jadi sekali lagi toma-toma lebiki salah surah malebiki. Terima kasih mana ngak loridi nasaba engkana kesempatan tawaringa untuk hadir di lalanda iye masjid ta bicumo pade pa wasikola wisamemen ning kaya sa masjid belawa nasaba iro riolo angka tanggal kalender wah irita cupo na masjid migalade maka masjid belawa na sombo iye kao alhamdulillah napaka ikadua law iye konrange mudah-mudahan tanay terakhir aja na toli ka kumalo ki Mauli Bawang nelo ki Mamiraja age de no magaga silaturahim. Itulah barangkali yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nawaringi pamase nama seimanangi nasabak papujita lori nabita sallallahu alaihi wasallam salama ki rilalana lino iyehe makuto paro insyaallah salama ki rasuri mondrinna pong Allah taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa'adika mastatana na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nas'aluka Allahumma ya Allah antal mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram akrimna ya Allah fi hadhihi dunya أكرمنا يا الله في هذه الدنيا أكرمنا يا الله في هذه الدنيا بحق نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك يا الله خير هذه الليلة نصرها وهداها ونوره ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعده ونسألك اللهم يا الله أن ترزقنا حبك وحب نبيك وكل حب يقربنا إلى حبك يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.